Bismillahirrahmanirrahim. Inilah doa untuk menghancurkan iblis, jin, dan syaitan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, beliau bercerita, "Lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'a ifritan minal jinni yatlubuhu bi su'alatim min narin." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisra, beliau melihat jin ifrit mengejar beliau, di tangannya membawa bara api. Kullama iltafatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ra'ahu. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling, beliau melihatnya. Faqala lahu Jibrilu ala u'allimuka kalimatin taquluhunna. Wahai Muhammad, maukah engkau saya ajarkan beberapa kalimat yang bisa kamu baca? Iza qultahunna tufiat su'alatuhu wa kharra li fihi. Bila kalimat-kalimat ini kamu baca, maka bara api di tangannya akan padam dan dia akan tersungkur jatuh di atas mukanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mau ya Jibril. Faqala Jibril, lalu Jibril mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, a'udzu bi wajhillahil kirim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzulu minas samai wa min syarri ma ya'ruju fiha wa syarri ma dzara'a fil ardi wa syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawariqil laili wan nahari illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah doa untuk menghancurkan iblis, jin, dan syaitan.